Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapijit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. Ibang mentang idon lang mga Wemali, idon lang ki local MDC jung dia don lang ki rang ba sinong tingi wan hang ni daga wei jingmut kata gadai Jingiakren nam taga upgradation ni ga laskin block jaga civil subdivision tapi baga laskin block imla ban len mga gadai wei ga block bala rimtam kuman supun kan mau la establish a laskin block haga khatway tak bana October 1973 almost 49 years te yekum bolong manta kisnong di bahab apo laskin block ru kidon haduk prapan yau tali bat ka jingbun pai ladangi pej ji debat population nadu 2011 census ni don kumba khandai 4000 plus nadu 8000 khatway census ni don kumba khandai 4000 tenang manta ke le ke jingdawa kumba ngala jupun senga hopo assembly ru baka te ke wen ke jingdawa ke ba kebala bu da bun ngut ki MLA mana du ko por dang long MLA pa ila ju raise ke juga isu apo session kumba laisin hadi nang ta wan suma ECB bamon ru ye ke ju isu but hakapor jung ru ngala raise RC ni ke isu ban upgrade ye galas king block shaka civil subdivision habangi page i criteria na dong sedong habangi page ya ka jing Khlem tingi sngeum baka jing dawa jong inam taban upgrade ye galas king block shaka civil subdivision kalong ka demand ko bolong very genuine but ni don ru ka jing kerman ka scam ba hagani ka por ka government hin kan sngap ye ka jing thrang but ye ka jing ang nod jong ki paj ba jong kata kalong ban yo i baka last king block jong kan upgrade no government ka shaka civil subdivision Jingiakren basani bhabar usiam nagalin usiam ru ula kubur baka jingdawa ban upgrade ye last king block shaka civil subdivision kalong ka ba very genuine but uru la ong hinagalin jong bai kumbolong menta empat long la ban ong ini Tangba ke respon ke bingiyo no siam kolong very positive ya kata tinggi empat la ban ong menta namar ni haban ni kenduk biang siam ni siap pek adin ka kat kumpul biang dot dong sedang nama ke area ru ni dan kumba lais pak kendai 4 square kilometer nang ta ka distance ke bangi propose ya kata ga jaka bukan long headquarter kelas kain ka distance ke baka nadu na juai ke belong ka district headquarter jungi ka don kumba lai kilometer pat nalas kain pat kidon ki jika ki ba kalong ada center ke nama nadu na block 1 hadu las kain ru kan simpor kumba sigenta tame nadu na yuksi kidon pat ni kitain na kebengi khot kitain ilka siliang mentang itu kan simpor kumtai kalau dengi pej ya ka population ru misalnya bengi ke population jong kelak biang ke area ru ke biang nang ta kalong very genuine ke jing demand jong ina mala dengi pej ngimla ban len bakalas king block ke de ke wen ki block ka badang sa din haduk mentah